Tunawakaribisha nyote katika jina la Bwana yetu Yesu Kristo. Nina habari isiyokuwa ya kawaida. Habari hiyo inakuja kufariji moyo wako, tena ikusaidie katika nyakati unazozipitia, ambapo umetupa matumaini. Ninataka nikupatie tena matumaini, nikuoneshe kwamba Mungu hajakuacha, tena Mungu ni upande wako. Na tutakwenda kujifunza neno la Mungu. Ninasema kwamba umngojee Bwana. Wakati mwingine mtu inamtatiza kungoja kutokana na nyakati anazozipitia ndani. Kuna wakati unapita kwenye majaribu, na wakati unapita katika mambo ya kulemea, ukifikiria kwamba Mungu hakuoni, na ufikiri kwamba Mungu hashughuliki na wewe. Lakini wakati unapomngojea Bwana, wakati huo Mungu anakufanyia mambo ya ajabu. Na tutasoma katika kitabu cha Zaburi sura ya 37 na ni mstari wa 34. Tutasoma kwa jina la Yesu. Urorere uhoraho, ugumye inzira yiwe, nawe azogushira hejuru, nguragwe igihugu, abanyakibi bazorandurwa ubirorera. Amen. Wewe umngoje Bwana, uishike njia yake, naye atakutukuza uirisi nchi. Wasio haki watakapoharibiwa utawaona. Daudi amaze gutoranywa, Daudi alipoteuliwa, asigwa mafuta kugira ngo azobe umwami, akapakwa mafuta ili apate kuwa mfalme. Yagiye aca mu bihe bikomeye, alizipitia nyakati ngumu. Ari gihe umuntu yibaza, wakati mwingine mtu anajifikiri, agiye mu bikorwa canke mu murimo w'Imana, anapokwenda katika huduma ama kazi za Bwana, aca yibaza ko agenda mu bihe vyoroshe gusa, kwamba ni kazi njema. Ariko igihe uca mu bihe bikomeye, wakati mwingine unapita kwenye nyakati ngumu, ugaca mu gihe c'ibigeragezo, wakati ambao ni wa majaribu. Ariko urorereye ukihangana, unapongojea kwa uvumilivu, aho urabona ikiganza c'Imana, na hapo utaona mkono wa Bwana. Uyu Daudi amaze gusigwa mafuta, alipopakwa mafuta, ko azosubirira Sauli kuba umwami, kwamba atamrudilia Sauli kuwa mfalme. Daudi yagiye aca mu bigeragezo bikomeye. Daudi alipitia majaribu ya ajabu. Sauli yagiye amuhiga uko bukeye uko bwije. Na Sauli alimuwinda Daudi usiku kama mchana, amuhiga arondera uburyo ashobora kumwica, na alijaribu kumtafuta ili apate kumuua. Ariko Daudi ntiyigeze ati vyizigiro. Daudi hakutupa matumaini, yashishikaye kwizera no kwizigira Imana, na aliendelea kumtumaini Mungu. Sauli ntiyahagarikiye aho yabandanije amuhiga, na Sauli aliendelea kumtafuta, akuachia hapo. Daudi ashishikara guhungira ku Mana. Daudi alimkimbilia Mungu. Hagera ikindi gihe, ilifikia wakati Daudi ahungira mu bitandara vy'amabuye. Daudi akakimbilia kwenye miamba ya mawe. Sauli agenda kumuhiga muri ivyo bitandara. Sauli akamfuata kwenye miamba hiyo ya mawe. Bituma agenda kwitabara, na hiyo imesababisha kwamba aende kujisaidia. Asanga aho agiye kwitabara na hanu Daudi yagiye kunyegera. Sehemu alikwenda kujisaidia ndipo Daudi alikuwa alikaa hapo. Daudi kuko yarasanzwe aziko Sauli yasizwa mafuta, kwa sababu Daudi alijua vizuri kwamba Sauli amepakwa mafuta. Yavuze ko ikiganza ciwe kidashobora gukora kuwasizwa mafuta. Sema kwamba sintamnyoshia mkono wangu kwa yule aliyepakwa mafuta na Bwana. Si vyiza natwe ko tukwiye guhagurukira basizwa mafuta n'Imana. Na si vizuri sisi tuinukie watu ambao waliopakwa mafuta na Bwana. Reka urorere uhoraho, acha tumungoje Bwana. Igihe cawe nicagera, wakati wako utakapowadia, Imana izobikora neza mu butungane. Mungu atayatengeneza vema. Abantu benshi bafise ingorane bananirwa no kurorera. Watu wengi wanashida kwa sababu ya kutokuwa na uvumilivu. Ariko Daudi we ayanga gushira kwa kiganzo wasizwa mafuta. Daudi amekataa kumnyoshia mkono aliyopakwa mafuta. Hagera ikindi gihe, na ilifikia kingine wakati, Daudi yagenda aronga irugu ryinshi ryo kwica Sauli. Daudi alipata na mafanikio mengi ya kumuua Sauli, ariko yanga kumwica, lakini hakumuua, kuko yarazi ko yahamagawe n'Imana, sababu alijua kwamba ameitwa na Mungu, kandi amenya ko Imana ari ishobora kumugwanirira, na tena akajua kwamba Mungu ndiye atampigania. Abantu benshi muri kino gihe bashaka kwigwanirira. Watu wengi wanatamani kujipigania. Igihe babavuze nabi, wakati wanawanenea
mabaya, bagashaka bonyene kwivugira, na wao wanataka kujitetea, bagashaka kugira ngo berekane ko arabagororotsi, na wanataka kujionyesha kwamba wao ni wenye haki. Ariko si vyiza, byari bikwiye ko uceceka ugahora. Inakupasa wewe ukae kimya, ukareka Imana yonyene kugwanirira, na umwachie Mungu akupigania. Ariko igihe uretse Imana ikakugwanirira, wakati unamwachia Mungu anakupigania, abantu bose baramenya neza kuri kumwe n'Imana. Watu wote watajua kwamba uko pamoja na Mungu. Dawidi ashishikara kubana n'Imana. Dawidi akaendelea kuishi na Mungu, gushika naho umuhungu wa Sauli Yonatani aremesha Dawidi, na mtoto wa Sauli ambaye aitwa Yonatani akamfariji Dawidi. Dawidi hagera ikindi gihe ahungira ahantu hari abakozi b'Imana. Wakati mwingine Dawidi alikimbilia mahali pana watumishi wa Mungu, yirukira ahantu biti Nayoti Rama hari umukozi w'Imana. Ni sehemu ambayo inaitwa Nayoti ambao palikuwa mtumishi wa Mungu Samuel. Samuel rero aho hantu niyo yasengera, hapo ndipo alifanya huduma ya maombi Samuel. Yari kumwe nabandi bavugishwa, na alikuwa na wengine manabii. Dawidi niyirukiye kwa inarume, Dawidi akukimbilia kwa mjomba wake, Dawidi niyirukiye kwa nyinabo, ama akukimbilia kwa mama yake mdogo, change ku nshuti n'abagenzi, ama kwa ndugu na rafiki. Ariko Dawidi uhoraho niyo yahungiye. Dawidi aliinua macho yake kwa Bwana. Ni vyiza yuko umuntu ahungira kuhoraho, ni vizuri mtu akimbilie kwa Bwana. Dawidi yamaze guhungira kuhoraho, na Dawidi alipokimbilia kwa Bwana, acashika asanga uyo mugwi w'abavugisha, akakutana na watu na kundi la manabii, nawe ajamwo, naye akakuwa katika kundi, araheza gigwa na akabarikiwa, aba murabo bavugishwa n'Imana, akawa katika kundi la manabii. Inkuru iragenda ishikira umwami Sauli, habari ikaendelea na ikafikia mfalme Sauli. Baramubwira Sauli, uzini inkuru, kwambia kwamba Sauli, najua habari Dawidi yahungiye Nayoti Rama. Dawidi amekimbilia Nayoti Rama. Rero niyari bakandi bari kumwe na Samuel, na hapo ndipo alipo na wako na Samuel. Sauli arungika intumwa zigende gufata Dawidi au Nayoti. Sauli akawaagiza wajumbe ili wamchukue Dawidi huko Nayoti. Basi izo ntumwa ziragenda, na wajumbe hao wakajielekeza huko. Bashitseyo, walipofika huko, basanga Dawidi ari imbere y'Imana. Wakakutana Dawidi eko mbele za Bwana. Ni basanze Dawidi ari mu rusaku. Hawakutana Dawidi eko katika maneno. Dawidi ni bamusanze mu busambanyi. Hawakumkutana katika hali ya uzinifu. Dawidi ni bamusanze mu kuraguza. Dawidi hawakumkutana kwenye njia za wafumu. Dawidi ni bamusanze mu kaborego. Hawakumkutana kwenye ulevi. Dawidi ni bamusanze mu macakubiri. Dawidi hawakumkutana kwenye ubaguzi. Ariko Dawidi bamusanze imbere y'Uhoraho. Dawidi walimkutana mbele ya Bwana. Ni vyiza yuko abaturondera badusanga ko turi imbere y'Uhoraho. Wale wanayotutafuta lazima tukutane kwa mbele za Bwana. Dawidi rero acabana na Samuel. Na Dawidi akaishi pamoja na Samuel. Abo bantu bashitse aho hantu Rama. Watu hao walipofika hapo Rama, basanga Dawidi na Samuel n'abandi bari mu mpwemu. Wakakutana Samuel na Daudi na wengine wakiwa katika hali ya kiroho. Bari mu mpwemu. Walipokuwa katika iyo mpwemu yabo nayo kirabandukira nabo batangura kuvugishwa n'Imana. Na roho yao ikawaambukia nao wakaanza kutabiri. Abo bantu bacha babifatanya hamwe na Dawidi na Samuel. Wakashirikiana pamoja na Dawidi na Samuel. Inkuru ziragenda zishikira Sauli. Na habari zikamfikia Sauli. Umwami Sauli acharungika intumwa zigira kabiri. Sauli akatuma wengine wajumbe wa pili. Abo bakabiri baragenda nabo nyene barafatwa niyo mpwemu y'Imana nabo baravugisha. Au wajumbe wa pili wakutana tena na ile roho ya Mungu nao wakatabiri. Sauli yumvizo nkuru ko nabo bandi bifatanije na Dawidi. Na Sauli akasikia tena habari kwamba na hao wajumbe wa pili basi wameshirikiana pamoja na Dawidi. Hanyuma arungika intumwa zigire gatatu. Na akatuma wajumbe watatu. Na abagatatu bashitseyo nabo baravugishwa. Hao watatu nao walipofika nao wakatabiri. Bamaze kuvugishwa, walipotabiri, acha yumva kandi bamubwiye ko nababandi bagatatu bifatanye hamwe na Dawidi. Akasikia tena habari kwamba kundi la tatu nalo limeshirikiana pamoja na Dawidi. Sauli acarahaguruka n'ingabo ziwe bava ku kigwa ciwe. Sauli akasimama pamoja na kundi lake wakatoka nyumbani mwake. Hanyuma Sauli ashika Irama. Na Sauli akajielekeza mpaka Rama. Ashika kuiriba rinini giseku. Akafika kwenye mtoni mkubwa unaitwa Seku. Arabaza. Akauliza, mbega Dawidi na Samuel bari hehe? Je, Dawidi na Samueli wako wapi? Bamubwira ko barahantu bita Irama. Wakamwambia kwamba wako sehemu iitwayo Rama. Nawe acagenda iyo nzira ijirama. Naye akachukua njia ya kujielekeza Rama. Ariko aragenda, alipokwenda, mpwemu w'Imana muzako. Roho Bwana akamjia. Sauli atangura kuvugishwa n'Imana. Sauli akaanza kutabiri. Agenda mu nzira agenda avugishwa n'Imana. Njia yote alienda kitabiri. Amaze gushika aho Daudi na Samuel bari, alipofika sehemu ambayo Daudi na Samueli waliko, acha
arikiza impuzu. Kwa hiyo akavaa nguo, arikiza arambura impuzu, akavua nguo zake, acatangura kuvugishwa ari ubusa aramenya imbere yabo, akaanza kutabiri akiwa uchi tupu. Biblia ivuga ko akesha ijoro n'umurango ari amenya. Biblia inasema kwamba usiku na mchana alikesha akiwa uchi, ariko aravugishwa akitabiri. Igihe umuntu yigize umuhinga, wakati mtu anajifanya kwamba ni mshujaa, cyangwa kigira umunyabwenge, anajifanya kwamba yeye ni mwenye hekima, kuko Biblia ivuga ngo ubwenge bw'abanyabwenge nzobuhindura ubupfu. Biblia inasema kwamba hekima ya wenye hekima nitageuza kuwa upumbavu. Sauli yigize umunyabwenge yigira umuhinga. Sauli amejifanya kwamba yeye ni mwenye hekima, akajifanya mtu wa juu. Imana nayo igomba kumugira ikijuju. Mungu akataka kumfanya kama mpumbavu mbele zake. Nico gituma impuzu ziwe yaciye zikura, atangura kuvugishwa aramenya rubusa. Ndio maana nguo zake alizitoa, akaanza kutabiri akiwa uchi. Daudi rero amaze kubona ico kintu, Daudi alipoona jambo hilo, acamenya neza ko ari kumwe n'Imana, akajua vizuri kwamba iko pamoja na Mungu. Akubita inkoro hasi imbere ya Sauli, na akainamisha kati ya nyuso zake chini. Aramubwira ni umpigiriki, akasema kwa nini unanitafuta? Sauli asaba imbabazi. Sauli akaomba msamaha, ariko izo mbabazi zari z'ubujyaja. Msamaha huo ulikuwa ni unafiki. Ara abantu benshi muri kino gihe basaba imbabazi z'ubujyaja. Kuna watu ambao wanaomba msamaha unafiki, akwereka ko atangorane ziriho, anakuonyesha kwamba hakuna shida, kandi afisi ingorane tena na huku ana shida. Arundi mushobora guhura kugira ngo umwami Yesu nashimwe, na mwingine anaweza kutanana na kwambia Bwana Yesu na asifiwe, ariko ugasanga muri we ndani yake agufitiye ishari cyangwa imihigo mibi, anachuki ndani yake. Uko niko na Sauli yarameze, ndivyo gisi Sauli alikuwa. Rero abigira benabo, watu kama hao, Imana igiye kubagaragaza, Mungu atawazimisha, kandi ubwo bujyajya bwabo na unafiki wao, Imana igiye kubusambura, Mungu atauangamiza, kugira ngo abantu bose bamenye ko atacho bambaye, ili watu wote waone kwamba hakuna kitu wanacho. Sauli rero ashishikara guhiga David, na Sauli aliendelea kumtafuta Daudi. David gushika nahungira mu bansi biwe, mpaka Daudi alikimbilia katika mji agenda mu Bafilistia, akaenda kwa Wafilisti, agenda kwiyunga nabo, akashirikiana nao, kubera abonye ngene Sauli aguma muhiga, kwa sababu aliona jinsi gani Sauli anaendelea kumwinda. Ariko Imana ishishikara kumuzigama David, Mungu aliendelea kumchunga Daudi, na ashishikara kubona ikiganza c'Imana, na alizidi kuona mkono wa Bwana. Imana imaze kumushikiriza igihugu, Mungu alipomkabidhi nchi, Daudi atwara igihugu c'Abayuda, anyuma munyuma atwara Abisirayeli. Daudi akaongoza nchi ya Uyahudi pamoja na Waisraeli, acavuga ya majambo, na akasema maneno haya, ngo urorere Uhoraho, umngojee Bwana, ugumye inzira yiwe, ubaki katika njia zake, nawe azogushira hejuru, naye atakutukuza, ngo uragwe igihugu, uirisi nchi, abanyakibi bazoranduga birorera, wasio haki watakapoharibiwa utawaona. Aha rero tubona ko Daudi yashize amaso kuhoraho, na Daudi ameinua macho yake kwa Bwana, yizigiye Imana, na amemtegemea Mungu. Nico gituma nawe mukundo uri kuratwumviriza, ndugu yangu ambao unanisikia, ntuhagarike umutima n'inkozi z'ibibi. Kwa hiyo usizoifike kwa ajili ya watenda mabaya, bazorandugwa ubirorera, au wataangamizwa ukiyatazama. Wewe nurorere Uhoraho, wewe mungojee Bwana, azogukorera ibikomeye n'ibihamba, atakufanyia mambo ya ajabu, ivyo amaso yawe atari bwamenye, yale macho ambaye hajawahi kuona, ivyo amaso yawe atarabona, macho hajawahi kuona, uzobibona, hayo utayaona. Imana iri kwirabigukorera, Mungu atayakutendea. Nico gituma Daudi avuze ngo ntugahagarike umutima n'inkozi z'ibibi. Daudi anasema kwamba usikasirike kwa sababu ya watenda mabaya, ngo kandi ntukagirire ishari abakora ivyo kugabita, na usiwahusudu wafanyayo ubatili, kuko bazotemwa vuba nk'ubwatsi, kwa sababu wao wataangamizwa mapema kama majani. Yerekanye yuko bazotemwa vuba nk'ivyatsi, maana anaonyesha kwamba wataangamizwa kama majani, bazokuma nk'imboga, kama miche mibichi watanyauka, zitotahaye zuma, kama mboga mibichi itanyauka. Umva bazokuma vuba, kwa hiyo watakatika. Bigaragara neza yuko bazohura n'ivyago, maana yake watakutana na shida. Rero wewe nurorere Uhoraho, wewe mungojee Bwana, ugumye inzira y'Imana, ubaki katika njia za Mungu. Yambi Imana yaravuganye nawe, kama Mungu amesema na wewe, Yambi Imana yaragusezerani, kama Mungu amekuahidi. Imana irananirwa kubesha, Mungu haweza kadanganya, Imana izira kubesha, Mungu haweza kadanganya, kuko Imana yacu n'umwizigirwa, ni Mungu mwaminifu, ni Imana ihagarara ku ijambo ryayo, Mungu anayesimama kwa neno lake, ni Imana ihagarara ku ijambo ryayo, Mungu anayesimama kwa neno lake, ni Imana itazi kubesha, Mungu hadanganyi. Rero
kubw'ivyo pamoja na hayo kuko Imana irindi ijambo ryayo kwa sababu Mungu analichunga neno lake kugira ngo irishitse ili alitimize niko Imana ivuga ndivyo anavyosema mu gusomya mu gitabo cha Yeremia kisoma katika kitabu cha Yeremia igice cha mbere sura yake ya kwanza ku murongo wa 12 mstari wa 12 eva ngo kuko ndinda ijambo ryanje kwa sababu ninalichunga neno langu kugira ngo ndarishitse ili nipate kulitimiza. Nubu rero Imana irindi ijambo ryayo. Bwana anachunga neno lake. Imana yavuze kuri wewe itegerezwa kugishitsa. Kile alichokinena kwako atatimiza. Abantu bavyemere canke ntibavyemere. Watu wapende wasipende. Abantu babikunde canke ntibabikunde. Watu wapende wasipende. Imana itegerezwa kubishitsa. Mungu atatimiza. Kuko Imana igiye kugushira hejuru nkuko yabivuze. Mungu atakuinua kama alivyoahidi. Inkengegwa igiye kuvamwe ibihumbi. Yule ambaye amezarauliwa atakuwa juu. Nyarucari yagiye kushigwa hejuru. Mtu wa chini atainuliwa. Uko uroreye uhoraho nazo kwigera maramara. Anayemngojea Bwana hatainuka. Ariko utizigiye uhoraho ni wazomaramara. Yule asiyemtegemea Bwana ataangamia. Dawidi arorera uhoraho. Dawidi akamngoja Bwana. Turabe nundi muntu yigeze kurorera uhoraho. Kuna mwingine mtu alimngoja Bwana. Ariko biramugora mu misi y'intango. Siku za mwanzo akapata shida. Ariko mu nyuma acamenya neza ko Imana ari umwizigirwa. Baadaye akaona kwamba Mungu ni uyo nawe ninde ni sogokuruza wacu Aburahamu. Huyo ni babu yetu Abrahamu. Imana ibwira Aburahamu. Mungu akamwambia Abrahamu. Mu ruvyaro rwawe niyo nzokuramo sekuruza w'amahanga. Katika jamii lako nitatoa atakayeongoza nchi. Hanyuma Aburahamu amaze kuba mu zabukuru. Na Abrahamu alipozeeka, umugore wiwe Sara, mke wake Sara, aramubwira ati, akamwambia Abrahamu, raba uhoraho yanyima ivyara. Bwana ameniima uzazi. Ndavyarana n'incoreke yanje. Tazama utembea na mtumishi wangu. Rero ico gihe imigenzo yo muri Mesopotamia, yani desturi ya Mesopotamia, umwana w'incoreke, mtoto wa mtumishi, yacaba umwana w'umugore. Huo anafika na kuwa ni mtoto wa mke. Rero Sara acabwira Aburahamu ajyame n'incoreke yiwe. Akamwambia Abrahamu alale na mtumishi wake. Kuko mu migenzo yabo, katika desturi yao ama mila zao, iyo Mesopotamia bavyara ku ncoreke, uyo mwana akacaitwa kwa umwana w'umugore. Na huyo ukizaa kwa mtumishi wako, basi huyo mtoto anakuwa ni mtoto wa mke. Rero Sara muhanura Aburahamu kuvyara ku ncoreke. Sara sasa akamuonya Abrahamu ili azae kwa mtumishi wake. Umwana atangiye gutwenga, wakati mtoto ameanza niyo ncoreke itangura kugaya Sara. Kijakazi huo akaanza kumdharau Sara. Sara, raba kagakengegwe unzaniye. Tazama dharau kama hii ambayo umeniletea. Raba kuko naguhaye kuryamana n'incoreke yanje, raba incoreke yanje isigaye insuzugura. Tazama nimekupatia kibali cha kulala pamoja na mjakazi wangu, ona ameanza kunidharau. Abrahamu aramubwira ati mugira uko ugomba. Abrahamu akasema mfanye gisi uko. Abantu bamari bihindagu. Watu ni watu wenye kupinduka. Umuntu arakubwira kora kino kintu, na mtu anaweza kuambia fanya hiki, ariko mu nyuma wagikora, wakati mwingine unapofanya hayo akaguhinduka na anakugeuka. Uko niko vyabaye kuri Abrahamu. Hayo ndio yalitokea wakati wa Abrahamu. Sara amubwira jamani n'incoreke yiwe. Sara akamwambia alale pamoja na mjakazi wake, ariko mu nyuma aramuhinduka, lakini akamugeuka. Abantu bama bahindagurika, wanadamu wanabadilika. Ariko ndashima Imana ko Imana yacu idahinduka. Namshukuru Mungu kwa sababu yeye Imana yacu n'umwizigirwa. Mungu ni mwaminifu, kandi azokwama ari umwizigirwa biye byose, atadumu milele kuwa mwaminifu. Bimaze kuba gutyo, yalipokuwa hivyo, Abrahamu amubwira Sara mugenzi uko ugomba. Abrahamu akamwambia Sara fanya utakaza. Sara yirukana uyo mugore. Sara akamfukuza kijakazi hamwe n'uyo mwana na mtoto huo. Ariko kuko Imana ihagarara ku ijambo ryayo, kwa sababu Mungu anasimama katika neno lake, kuko Imana irinda ijambo ryayo, Mungu anachunga neno lake. Nico gituma igihe cyose umuntu arorereye uhoraho, wakati wote utakapomngojea Bwana, uzobona igitangaza cy'Imana, utaona muujiza wa Mungu. Hanyuma Abrahamu umumarayika w'Imana muzako, malaika wa Bwana akamjia, bari kumwe na Sara, wakiwa pamoja na Sara. Umwaka ugeze aho yugeze, eti mwaka utakapofikia kama huu unayofikia, Sara umugore wawe azoba afise umwana. Sara mke wako atakuwa na mtoto. Sara yari afise imyaka 89. Sara alikuwa na kiwango cha miaka 80. Abrahamu nawe yari afise imyaka 99. Abrahamu naye alikuwa na miaka 99. Sara asaminda. Sara akachukua mu mwaka wa 90, mwaka wa 90, n'umwaka w'ijana kwa Abrahamu, na mwaka wa 100 kwa Abrahamu.
Sara avyara umwana Isaka, na Sara akazaa mtoto Isaka. Rero igihe umuntu agumye inzira y'Imana, wakati mtu analinda njia ya Mungu, vyukuri Imana iriyerekana nk'Imana. Kwa kweli Mungu anajifunua kama Mungu. Inzira y'Imana itandukanye n'inzira y'abantu. Njia ya Mungu ni tofauti na njia za wanadamu. Ari gihe abantu bagira ibintu vy'amayeri vy'ubujanja. Kuna wakati mwingine watu wanafanya mambo ya ujanja, bakibaza ko bashobora kubonamo ikiganza ciza canke kuboko kw'Imana, wakifikiria kwamba wataona heko mkono wa Bwana. Ariko ivyo birahushanye n'inzira y'Imana. Hiyo ni tofauti na njia za Bwana. Wewe nurorere uhoraho, ngoje Bwana, urindire, ngoja uzobona igitangaza c'Imana. Utaona muujiza wa Bwana. Kandi Imana izugukorera igitangaza. Mungu atakutendea muujiza. Abansi bawe birorera. Maadui wako watatazama. Nibuka ikindi gihe, wakati mwingine hari umwami kazi yitwa Estera. Palikuwa ambaye anaitwa Estera. Hanyuma hari umwami yitwa Ahasuwerusi. Na palikuwa mfalme aitwaye Ahasuwerusi. Hanyuma hari umugabisha w'ingabo yitwa Hamani. Uyo Hamani agira imigabo yo kwica abayuda bari muri ico gihugu. Hamani alikuwa na lengo la kuwaua Wayahudi wote wakiwa Hamani kigiti, na akainua mti. Ariko abayuda barisonzesha basenga Imana. Wayuda wakaenda mbele za Mungu kwa kufunga. Kuko baroreye uhoraho, hao wamemngoja Bwana. Uhoraho yarabagwaniriye. Na Bwana amewapigania. Cha giti Hamani yashinga, mti ambayo na Hamani alikuwa ameweka. Hamani niyo yagihigiyeko. Hamani ndio wamemtundika. Mordekai acatoranya ivyo mu rugo rwa Hamani. Mordekai akachukua mali yote ya Hamani. Nawe rorero uhoraho. Nawe mungoje Bwana. Uhoraho wacu numwizigirwa. Bwana wetu ni mwaminifu. Akori neza. Na anatenda mema. Kuko waduhamagaye no kwizigirwa. Alituita ni mwaminifu. No kubikora izobikora. Na kutenda tayatenda. Abantu benshi bariko baragutesha ivyizigiro. Watu wanakutupisha matumaini. Ubaka kubwira heba vy'Imana. Wanakuambia acha njia ya Mungu. Gendera mu vy'ugomba. Tembea unavyopenda. Barashaka kubwira ngo uje kubapfumu. Wanaanza kuambia uende kwa njia ya wafumu. Bakakubwira ngo ari mikoshi baguteye. Eti wamekutupia mikoshi. Ngo ni waja kubapfumu ni uzoronka kazi. Ukienda ndipo utapata kazi. Ngo ni waja kubapfumu ni uzoronka umugabo. Ukienda kwa wafumu utapata mume. Ngo ni waja kubapfumu ni uzororanirwa. Ukienda kwa wafumu utafanikiwa. Ariko ico ni kinyoma kibishe. Hiyo ni uongo kabisa. Ndakubwiye yuko ni warorera uhoraho. Na ukimungoja Bwana, uzobona ikiganza c'Imana. Taona mkono wa Bwana. Uhoraho ariteguye kukugwanirira. Bwana anajiandaa. Uhoraho ariteguye kukugirira neza. Bwana atakutendea. Nagomba ndagushingira intahe. Nataka nikushuhudie. Hari umukobwa umwe. Palikuwa dada moja. Akundana n'umuhungu. Na alipendana na kijana. Uyo muhungu yiga muri kaminuza. Uyo mvulana alikuwa anasoma kwenye chuo kikuu. Uyo mukobwa nawe yiga mashuri yisumbuye. Na msichana naye alikuwa katika shule ya sekondari. Uyo muhungu aja kwiga muri Kenya. Na kijana huo akaenda kuendelea shule Kenya. Abantu batangura kumubwira uyo mukobwa. Na msichana yule wakaanza kumwambia watu. Ngo uja muhungu yaraguhenze yarakubenze. Ati yule kijana amekudanganya. Nukuye kumurindira. Haipasi mungoje. Wewe rero wironderera abandi. Tafuta njia zingine. Abandi bahungu bakaza kumuresha kugira ngo bamuteshe inzira. Na vijana wengine walijaribu kuja kumuona ili wapate kumtupisha. Ariko uyo mukobwa aravuga ati Jesse nshobora kumuhemukira. Msichana akasema kwamba mimi siwezi nikatoka katika hadi. Twasezeranye ko nzomurindira. Maana tumeahidiana kwamba nitamungoja. Nzokwamanda murorere. Kwa hiyo nitamungoja. Gushika naho nzobona iherezo yake. Mpaka nitakapoona mwisho wa yofuma mpemukira ariko Jesse nzomuhemukira. Heri yeye anitupilie lakini mimi sitamtupilia. Aguma yizigiye. Anabaki anatumaini. Ararorera. Anangoja. Igiye kigeze. Wakati utakapofika. Umuhungu araza. Kijana akaja. Amaze kuza. Alipokuja. Abantu bamaze kuremera uyo mukobwa. Watu walipomaliza kuelemea mtoto wake. Babona umuhungu arashitse. Wakaona kijana amefika. Umuhungu arakwa. Kijana akatoa mahali. Umuhungu aragira ubugeni. Na akafanya mariage. Abantu baramaramara. Watu wakafezeka. Abantu baratangara. Watu wakashangaa. Kuko bari bazi ko atashaka kumutwara we yayijeje kaminuza n'abafise ishuri gisumbuye. Maana hawakuwa wanategemea kwamba anaweza kumbeba kwa sababu yeye alikuwa ameza chuo kikuu. Uyo mukobwa yaroraniwe kubera iki? Kwa nini huyo msichana amefanikiwa? Ni kubera yarorereye. Ni kwa sababu alingoja. Ingorane y'abantu nuko abantu batarorera. Shida za watu ni kwa sababu watu hawangoja. Imana ivuze ivuze. Mungu akisema anasema. Imana yaravuze ikanguro mu Burundi itegerezwa kurishitsa. Mungu kama amesema uamsho katika nchi ya Burundi itatokea. Imana icishinze gitegerezwa kuguma. Mungu alichoamuru lazima kitokee. Ariko abantu wanadamu bibananira kurorera. Inawashinda kungoja. Ariko vyari vyiza yukurorera. Heri tungoje. Abantu benshi bariko bariyanduza. Watu wengi wanjinajisi. Abantu bariyanduza mu buryo ubu cyangwa ubundi. Wanajinajisi kwa njia moja ama nyingine. Ariko vyari vyiza uno munsi urorera uhoraho. Heri leo mungoje. Yambu no munsi wiriwe inzara. Kama leo na njaa. Urorera uhoraho. Mungoje Bwana. Kuko ejo ntanza ruzogira. Maana kesho utakuwa. Kuko ejo agiye kuba imisesekara. Kesho patakuwa mengi. Yambu no munsi ubutunzi
bw'igihugu buriko burasubira inyuma, kama leo katika uchumi wa nchi unaendelea kudidimia, ejo ubutunzi bw'igihugu buzoba buri hejuru. Kesho Mungu atainua uchumi wa nchi kuwa juu. Iyabivuze itegerezwa kubishitsa. Aliyesema atayatimiza. Kuko Imana yacu n'umwizigirwa. Maana Mungu ni mwaminifu. Hagiye kubikanguro muri kino gihugu cyacu. Patakuwepo na uamsho katika nchi. Rero rorera inyo kanguro. Ngoja uamsho. Hagiye kuba imfungurwa nyinshi mu gihugu cyacu. Katika nchi yetu patakuwa chakula nyingi. Hagiye kuba ubutunzi bwinshi mu gihugu cyacu. Patakuwa utajiri wa hali ya juu. Ubu iki gihugu kibonekanye igihugu kigayitse. Nchi hii inaonekana kwamba ni ya kudharauliwa. Ariko hagiye kuba igihe igihugu cyacu kigende gushigwa hejuru. Kuna wakati Mungu atainua nchi hii. Nibuka ikindi gihe, wakati mwingine nagiye mu gihugu kimwe, nilikuwa katika nchi moja, ngiye kwa kuvuga ubutumwa bwiza, nilikuwa katika safari ya injili. Nshitse ahantu winjirira muri ico gihugu, sehemu ambapo unapoingia katika nchi hiyo, bambwira ngo none wo kuje kuvuga ubutumwa bwiza iwanyu kandi ari ntambara. Wakanaambia kwamba mbona unakuja kuhubiri habari njema huku na kwenu bado vita inaendelea? Ni wobanza kwanza kwigisha abi wanyu imbere yo kuza kutwigisha. Heri wende ufunze watu wenu, baadaye ndipo utakuja kutufunza. Ndababwira ati ni murorere gusa. Nikamwambia ngojeeni. Igihugu cyacu kigiye kuba igihugu kidasanzwe. Nchi yetu itakuwa nchi ya tofauti. Abantu bazogihurumbira. Watu wataikimbilia. Abani nabo bazocifuza. Na wengine wataitamani. Ndababwira nje mu gihugu cyanyu. Ninakuja katika nchi. Nje kuburira kuko ibiri mu gihugu cyacu bigomba gushikira mu gihugu cyanyu. Ninakuja kuwaonya kwa sababu yale ambayo katika nchi yangu ndio yatakayotokea katika nchi yenu. Kandi umwaka uheze, mwaka ulipopita, bica biba muri ico gihugu. Na nchi hiyo ikakumbwa na ghasia. Nero nubu baracari mu bibazo. Na sasa wao katika maswali. Ni vyiza kurorera uhoraho. Ni vizuri kungojea Bwana. Wewe wataye ivyizigiro. Wewe ambao umetupa matumaini. Wewe uri mu bibazo uri kuracamo. Wewe ambao unapita kwenye shida. Urorera uhoraho. Mungojee Bwana. Uhoraho agiye kukugwanirira. Bwana atakupigania. Uhoraho agiye kugushikiriza amasezerano yawe. Bwana atakutimizia. Nkuko Imana yasezeraniye Abrahamu kumuha umwana. Kama jinsi Mungu ameahidi Abrahamu kumpa mtoto. Nuko nawe Imana igiye kuguha abana nitunga. Na wewe Mungu atakupatia watoto pamoja na utajiri. Hari abantu bariko baraca mu ngorane kubera badafisa abana. Watu wengi wanapita kwenye shida kwa sababu hawana watoto. Ugasanga baramukazi babo bariko barabakandamiza canke babagirira nabi. Unakutana wademai wao wanawaletea shida. Ugasanga umuryango w'umugabo uri kuramugirira nabi. Jamii ya mume inaleta shida. Ariko no munsi ndakwatuye ko insinzi. Kwa hiyo ninakiri ushindi. Urorere uhoraho. Mungoje Bwana. Wewe ni wiyeze. Jitakase. Uitandukanye n'ikibi. Jitenge na mabaya. Ukora ivyiza. Tenda mema. Uzobona ikiganza c'Imana. Na utaona mkono wa Bwana. Nico gituma ndakuza niganuke gizu no munsi. Nakuletea habari njema siku ikubwira urorere uhoraho. Ninasema kwamba ugiye kubona ibitangaza vy'Imana. Utaona miujiza ya Mungu. Rorere uhoraho mu rudandazwa gawe. Mungoje Bwana katika biashara yako. Rorere uhoraho mu ndimiro zawe. Mungoje Bwana katika shamba lako. Rorere uhoraho mu busho bwawe. Ngoja Bwana katika mifugo yako. Urorere uhoraho mu rudandazwa gwawe. Kwenye uchuruzi wako. Urorere uhoraho mu bikorwa n'imirimo yawe. Mungoje Bwana katika kazi zote. Ugiye kubona ikiganza c'Imana. Utaona mkono wa Bwana. Arabandi bataye ivyizigiro. Kuna watu walitupa matumaini. Bavuga ngo nibazorongogwa. Kwamba hawataolewa. Canke nibazokubaka amazu. Kwamba hawatajenga nyumba. Ariko ndakubwije ukuri mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu nakwambia kweli. Ndakwatuye ko kuroranirwa. Ninakiri kufanikiwa. Ndakwatuye ko kuronka inyishu. Ninakiri kupata jibu. Rorere uhoraho. Mungoje Bwana. Tugiye gusenga ku bwawe. Tunaenda kuomba kwa ajili yako. Kuko Imana igiye kukubera inyishu. Mungu anaenda kuwa jibu. Kuko wahisemo kuirorera. Maana umekubali. Kuko wahisemo kwiyeza. Umekubali kujitakasa. Kuko wahisemo kwitunganya. Umeamua kujitakasa. Imana igiye kuba inyishu yawe. Mungu atakuwa jibu lako. Reka kuranduka umutima. Acha nukurikire ivyo abantu bakubwira. Acha kufuata mambo ya wanadamu. Dawidi ntiyakurikiye ivyo abantu bamubwira. Dawidi akufuata mambo ya wanadamu. Ariko Dawidi yahungiye ahari abakozi b'Imana. Dawidi alikimbia sehemu ambako kuna Dawidi yirukiye ahantu hari icumba hari Imana. Alikimbia mahali pana chumba na pana Mungu. Rero nawe hungira ahantu hari Imana. Kimbia mahali ambapo pana Mungu. Ugende mu cumba cha urondere uhoraho. Wende kwenye chumba chako mtafute. Ugende urondere uso mu mpisho. Utafute baba yako alisiri. Kuko nawe azokwiyerekera mu mpisho. Naye atajifunua kwa siri. Umurorere gusa. Mungoje tu. Umwizigira umwizere. Utegemee na umungoje. Kandi azobinyishu yawe. Ndiye atakuwa jibu lako. Tugiye gusenga ku bwawe. Tunaenda kuomba kwa ajili yako. Maana data wa twese. Mungu wa mbinguni. Wewe waremye ijuru n'isi. Uliyeumba mbingu na ardhi. Urema umuntu mu ishusho yawe. Ukamfanya mwanadamu kwa mfano. Kandi murema mu buryo butangaje. Ukamuumba kiajabu. Mu izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Nongeye kwatura intsinzi kuri uyu mwene data. Ninakiri ushindi juu ya ndugu. Nongeye kwatura intsinzi kuri uyu mushiki wacu. Ninakiri ushindi juu ya dada. Kuko yemeye kukurorera. Amekubali kukungoja. Yemeye kuguhitamwo. Amekubali kukuamua. Yemeye guheba vyose. Amekubali kuacha mambo yote. Yemeye kwatura ivyaha vyiwe. Amekubali kukiri dhambi zake. Arabihevye vyose. Yote ameacha. Mugirira
imbabazi Musamee. utarinze kumuharurira Bila kumsabilia. kuko wavuze Ulisema. ngo naho ibyaha byanyu bizoba tukutuku Hata dhambi zenu zikiwa nyekundu. nzovyeza derere nka sheregi. Zitageuka nyeupe kama mugiriri theluji. imbabazi. Musamee. Umweze. Uoshe. Umutunganye. Mtendee mema. Hanyuma umuhanagure mu gitabo cy'imanza. Mvute kwa kitabu cha hukumu. Umwandike mu gitabo cy'ubugingo. Mwandike kwa kitabu cha hanyuma umukorere igitangaza. Umfanyie muujiza. Kuko yahisemo kukurorera. Maana amekuja. Abagwaye bakire mu izina rya Yesu. Abakeneye abana bakire abana mu izina rya Yesu. Abakeneye kuroranirwa baroranirwe mu izina rya Yesu. Abarondeye akazi baronga akazi mu izina rya Yesu. Abari bariko barubaka baroranirwe mu kubaka mu izina rya Yesu. Abakeneye icyo cyo cyose bakironke mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushima kuko uri Imana yumva. Ndagushima kuko uri Imana udahinduka. Kuko wavuze ngo musabe muzohabwa. None turabisabye mu izina rya Yesu Kristo. Kandi tuvyizeye kugiye kubikora. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Nuko Imana ibahezagire. Kwa hiyo Bwana wabariki. Mwari kumwe na mwene so. Mulikuwa na ndugu yenu Pastor Fidel Nkeshimana. Pastor Nkeshimana Fidel. Imana ibane namwe. Mungu awe pamoja nawe. Umugisha w'Imana ubahundeko. Baraka za Mungu ziwe juu yenu. Turasaba imigisha abarongozi ba radio Vyizigiro. Na tunaombea baraka shirika la radio Vyizigiro. N'abakozi bose. Pamoja na watumishi wote. Bahezagirwe mu izina rya Yesu Kristo. Wabarikiwe katika jina la Yesu. Amen. Amen.